pinili tumda ke semet ASDC West Karbi Anglong District Committee hin pen jasemela latest Karbi Anglong Autonomous Council pen kapang dak pon land settlement na bangso ordar puthak senili tum puthot pinita ko isi perang ke mai nali tum han chupai lo penali tum ke wang pon nali tum han ta kurwang thu pajir lo la si la bangso 25 June 2023 Autonomous Council pen kapang dak bangso land settlement a notification puthak nili tum ki pudun kang tum ba ki chok dam de pinang ki thek dam long du asilada ke chengsi tum pulo je hala land category bang da class 1 class 2 class 3 la son sila tum ki jong pondo sita koloso category bang si class 1 koloso category si class 2 la son la tum mane specified la son dak avi isi commercial pulo commercial long 1 2 3 se commercial pulo te kolo bang si class 1 po kolo si class 2 po Balaso has homestead la dakta la tum project class 1 class 2 class 3 la son sila tum kisung pondo sita homestead apanta kolobang si class 1 category land kolobang si class 2 kolobang si class 3 la son specified la tum thangta avida la sila bang tani tum hinpen chokche pusi pudamji la sila bang so class 1 class 2 class 3 pusita dak specific ni la tum pen la bang ke survey paka pe salang li tum jong paka ni along li so long li bang si class 1 po ko so area bang si class 2 kolobang jong ni la pen hinia ko ni tum daga ke chok dam de autonomous council tum ke claim la ko ni tum ke jong dun tukang tung ba hello je son thom thom along le anam amut sila tum pa badet je isi bank ke annual patta ke long nai phana premium ta mutsi 20% 30% sa tum pa badet lo hini bank ke periodical patta ke long nai phanda son si town area long ta 30% 20% has amut pa badet la solo ko da bank ko revenue mata ciri tin si aku revenue aku pa badan ta mana amut si son thom thom hala long le annual patta premium periodical patta premium la pen ka land revenue mata pa bat phak der son thom ta la si la so teng lo plan te ni tum ki pudai bangke la ke karbia tu mena na long le patta ka vi si ke onglang e pen ka la so dor teng lo plan te karbi tu haru patta ke la ke apply tu thile lo ki la si ni tum hin pen uthot akon li tum pini ba kawar piang Autonomous Council bhan ni tum isi appeal thulo jela bangsu 25 June ni Autonomous Council pen kapang dak pon notification bangke so ala tum withdraw ni la pen la bangke review ni pen li tum malang li tum ka chuni ri bangala hen lo je long le patta ke adon tin la kar bi po mu ta ko son si ke long ejima so ake joy pen long le patta ke ronji a policy isa program son ala li tum hin pen mana isa program do sigimi lalo la pen hini bang la so 25 jitu June kapang daga notification atau withdraw nai kusini to mehin pen di demand lo semua ko details mai puri tum longa in charge ka rong hang sang hudo alang lita mo papang daga details bang padam tuna sita nona teng lo protang te jasmet nilitum bailitum sonia hormu ka phire dam nai do koklo e soni tum ke thenai ka phire banke non BJP government tum ke claim mo mateng lo plutang te kar biang long le 10,434 square kilometer pus ili tum chipu bom sitala bangso geographical identity bang sinano tengke avidet pu kopi mai tum langnang give and take amen pen on ansitami sarkar tum la block 1 block 2 po amen pen 1547 square kilometer along le Meghalaya pan ki PG non dare roktok pulote ladakta kar bianglong le along le si konpo letes la bangso delimitation husitami duaramla constituency pen 18 polling station bangke la ke hujai roha la pen ke jagiru na thusi padam juilo la pen ke thomilitum langthuna ako airport ki bijamen pen 8000 la bangso bigha ta ko airport pana bithu depo ako non suliwoy bange piloma la bangso mega solar project apanta 18000 bigha la bang elong wet si people sitami non an APDCL upon total kar biang long le no la 18000 bigha speeder loop lo dangte 36000 a bigha ke APDCL fan si pidet to la bangge la pena ka put tiger project long tame 50 square kilometer si kar biang long le te ke pari fan pidet to pulo dangte kar biang long along liamat si dake avidet to nona tengklo gedum khelong so geographical boundary la swat ajitu Samson sing tia hin pen kapalong tekang a district RG si dake avidet po hini bangke non tenglo plotang te BJP government tum pima non tengke claim bom plotang te la bangke anti karbi la pen ke anti kar biang long sini tum hin pen theklong lo athe
Latum no la town area long lea premium thik lo par bigha commercial land long son bange 15 lakhs. La penke annual pata ke long ye phan premium ki pini par bigha 4,50,000. La penke ko periodical pata phan 20% pinang lang plote par bigha si 3 lakhs. Ini tuma hin pen pinang po. Sila son no plotang te karbia munidatum ko son si ciri si sia farman lak thom ba lak clear suri phokep a premium ko son se litum pipo. Sila so tengke karbiang long no masi karbiak he phan pi ju pen refugee ka paman ji a scheme si non BJP government tu mangke mane pangcheng pon bo. Tasini tuma hin pen puthot la so putha ka bangke karbiang long do an khe ke ching hona ke thek kire tum phan intellectual tum phan dak ke do habe pinpu pendang lok rong asar pen cheng lok la haya song tum phan ham phang song do an sitame la bangso 25 June 2023 arni council pen kapang dak pona so land settlement notification bangke withdraw nei pu bang dak chisong rapet nei pu sini tum karbiang long along do an arat phandali tum hin pen chuning ripon ko an sose kachi clarification panse ko nili peklangi pani hanglo nili difu east karbiang long lam ke nili puram delo west karbiang long la town kaparlo la pen kaparlo le la sohawara phan la parata town kaparlo long kosonsi council pen la so classification ke tok ponma la pen kaparlo pon pe din phan kosonsi ke hot ponma la pen la so town kaparlo pon area revenue ka pe bat la pen kaparlo pon pe la so area lam revenue ko lam se ya semet pe klam pun ni isige non urban area pulote west karbiang long ke hamren lo dongkam mukam lo wothat langso lo jengkha lo jirikin deng la pe umla phe la so adim ke urban area pusi pudam lo council pen la urban area ke la so urban area fan long le dor ko ansi donai ma ta council pen se hot lo la so teng pulote la class 1 long le ke 10 lakhs pusi council pen pitik lo 10 lakhs pulote koso area lo specified fee pulote koso no chini po la pen class 2 ke 9 lakhs pusi pulo 9 lakhs koso area lo la pen 3 bang ke class 3 bang ta la ta koso area se class 3 ke puli lo se urban area long la commercial pude de commercial lok ta first second third la so category se maro residential area ta so tha 1 2 3 koson lo la si jongsi urban area long dongkam kam so along class 1 atum jongsi 10 lakhs pulote la annual pota ke long nai fan ke la tum ke 30% juman nai pulote 3 lakhs lo pinang la pen annual pata long chora chok che periodical pata long le pulote nang li munam fee transfer pin fanda akisung li aposin nang li periodical pata nang kok poke pulote periodical pata ke long ya fanta another 20% pinang po pulote 2 lakhs pulote 10 lakhs along le dor fansi nangli premium pata hini ke long ya fansi nangli daksi 5 lakhs tangka pinang kok lo so now thak second category 2,70,000 premium pinang po annual pata fan me adia fan ke 1,80,000 pinang po la pen third category atum ke annual pata fan 2,40,000 pinang po la pen nangli periodical pata ke long ya fan ke 1,60,000 pinang po la ke commercial land lo non residential area ta rong ru ka chuki biribi tungi do area ta a class emar de te ili tu machini ke rong area ta isibat lo seta lang tum non council pe 1 2 3 se mar de se dongka muka morong pu seta class residential area kusu dim se class 1 2 ka puri lo la ke notified nangi mati pubere ko bolo chini po mondor tum tokta re chok che dei ba council pe tokta re chok che dei isi arona te se mar nei la si residential area phanga pithik bange 8 lakhs pun se ke cheng 8 lakhs pulote nangli 20% rong area fan ke premium pinang po pulo 1,60,000 pinang po chiri si ban periodical pata panglas adha 80,000 pinang po 80,000 lapen class 2 along residential area ke annual pata pan 1,40,000 pinang po lapen periodical pata pan 70,000 mo 70,000 pinang po so taxi third category atange 6 lakh pusi hodam lo land valuation ke ela somong 20% pine te 1,20,000 annual pota la pen e periodical pota 60,000 pinang po silang jagailang ako agriculture land phanda ko dutulang separate agriculture land long ke ador ke hot council pe 5 lakh pulo
agriculture land fan ke 10% si pini bule 50,000 la pinang po ha taw na ha ala boundary long to ana fan la pen ke periodical pata fan ke 25,000 pinang po la ke urban area lo tan seta itu ma phrang ma chini urban area si tax kape bet alam ke kapi ong ba kape ba sai ke council pe ke ding next non phong batai bang ke urban area da di mane urban kalidet adimta urban area tengsi premium kapabat longlia dor kapabat la pen tax kapabat non pudam nang commercial land pulote town kali adim pulote commercial land kunala commercial ge itu machine ge thi borba ge to ding milo tungpreng ason Satgang ason, Doyang Muk ason, Kheruni ason, Borthol, Umpanai. Lahai dim ke chojor solang adim do pot, la soteng pulote class 1 se kapuri lo. Pulote la urban area ta, thang urban kali area ta a class ke thom ingoi del. La first commercial land pusi pulo da ke lak po ski chenglo. Land valuation ma ke 50,000 lo pinang po. La town ka par lo le tumta chiri si pen ki pining. La pen ke seta periodical pata pang flat. Laga persen abe 1500 se pinang po second category tumta la land valuation 4,50,000 aport 45,000 lo pinang po la dage 1500 lo pinang po hala periodical pata fan ke la pen third ke la ke 4 lakhs valuation adi me 10% pulote 40,000 lo pinang po la pen periodical pata fa another 1,500 par bigharo la hai bang ke Lasi resident aku laso dera monga residential po konta ko dutula la residential afan ke 3,50,000 pusia value hot lo la bang 5% pinang po pulote 35,000 lo chirisi pinang po la pen ala ke periodical pata 1,000 so se agriculture land bange 3 lakhs pusi dhuri lo la ke ha jhumia land pine fan lo ha me lang tang te area fan lo la din lo la fan ke 3% pine bude 9,000 lo pinang po la pen puge periodical pata bange 500 par bighalo la bage la se tum lang nang je non la ke premium kapabat annual pata la pen periodical pata la hini pabat data aku pe ba tulang bang ke land revenue aprang ke urban area se pe ba chot la pen urban ka li area ke rural area ke pe ba bede ba omnai sta chu ke dam tang ba tumi diga long heta iri tumi tunang ge chiri si sika ke ke ongnai lo ka pe ba ta dor lo anta pini la so dim pen ko anima lagel tum thek long po non ke town area ke athaksi itu me dongka long pulote adaka urban area pusi puchot urban bulote town committee ka par lo area lo ilige chinia bangke ta la so te se homarra pet lo pulote dage ke ongnai ke 1200 lo commercial land tunge par bigha pinang po la pen adung thua class tunge suru silo pinang po la pen adung thua class commercial tunge pharuner ke lo chiri si pinang po la pen ke wrong roop la hai biri bitung area fanta moben pulo a classy ini ke thom prise marde la da ke ong en nai ta pharu free la pa adung thuk pharu ko thom la pen pharu hini la pe agriculture land tum ke da ke phokya pusike pulo la si la ke town par lo area lo non ako town ka par lo le area ta non ba ke town teng lo la so teng lang dam pulo te non commercial land ke foreigner ke pulo ke tungpreng asom Satgang asom Kheruni asom ke foreigner ke pulo tunang po so teng pulo te adung thu commercial land second class bang da pharu throk lo tunang po la pen adung thu third category pharu free lo la pen ke homestead wrong ke la bang ke phoke lo chiri si bang tunang po la pen ke agriculture la bang inkoi la agriculture inkoi bang ke dam tang an ke sika phobet si la bang ke non inkoi tunang po plus la bang ke local tax dola asitina local tax dola itung tunai ge la si isi bangke tum si compare dam nang 1997 98 pen 2000 nang bong Karbiang long la adang east west long la longle la so ador longle ador bangali la revenue land revenue ka pa bat afan council pen batai ni ki thom la son order pier lo notification pilo 1997 98 ningan ke ASDC atum council ka chari hutsi first rural area longle pelaso khajana dor pe bat haso hut ka semar bangke category ke thom ke semar lo la bangke class 1 class 2 class 3 class 1 bangke ekdom total commercial area lo class 2 bangke biribi thung area lo rong rup ke dorin lo class 3 bangke ha kachoklem chodam katiki ya area phansi ki puda
Asi first category semua pinang ciri si pen 250 faru ni phoke ba. Hini ya bangke faru hini lapen third category bangke phoke ciri si. Lasi laso putak seta sogot protest bang ongpik lo. Ador kepe bar pot. Seta rural area kepe bar be town area kepe bar pot protest ulo. Laso fi council putot ASDC det pen pike Congress ke banglo Congress pen bangke laso kapijumi puamat alang tum pugilanga sa kapijum mamat seta an sosesi kepe ba a class bang sepi ongaret la bangai ASDC din ke thombe non bangke a class lok se sirke kang hoy long le class sirke la bangai ke chengsia class tunge chirisi pharosira phokep pulo second class tunge pharoisi pulo third atunge pharosira phokep pu ako puthulelo Amper aku sibange dutulang ladaga residential pada class 1 class 2 pulo la number 1 tunge pharoisi pulo number hini tu bange phokep pulo la pen aku hem read kachuboche ade manta aku separate si semartu class 1 tunge 50 chiri si pen class 2 tunge kora fo la pen class 3 tunge sika kep la pen la okapang reng pukhuri la hoya di ma phana bamke sika kep pusik puda la pen aku la sodera phi BJP government chun ningkan ke thoma prang 2020 ningkan ada khajana apa bat fan town area lo se dengchot category ke thom class 1 class 2 la pen class 3 area fansi da khajana pe bat apan claim chot alahar soteng bulote class 1 tumke pharo thom lo chiri si pinang po class 2 tumke pharo ni phoke la pen class 3 tumke 75 rupees te ningkan ke thoma prang si la so aron ka semar non men la so ador ba sining par trak kosom si ra tum lagi tu the la si mobile ta ingle ngasa hota pulo ba non ilita ASDC hamran district committee hin pen Carbenglo autonomous council fan ki puji gela hilo itum Carbenglo autonomous council atangka puru in thaidang lo poma land revenue pe ba dare land premium pe soret le council on revenue ke bai kali ilitum ke chengsi ke Carbiatum hakuk penta penanga longle pota hehui enabang ave si itum longle pota laso kenang sot ulaso farman masi council first itu claim nang po la pensi pio pensi longle khajana laso ke pitui pan abing hoi nai non bang e phong we jong sila premium chiri si mang lak thom lak pike hang pulo tengte longle pota ke enabang ta udalo awedat po tax ta kitu bang wadat Lason pote council tumpi mata la baget nengi tipo tangka ta long la depo kota ta enaba wa depo khajan ta tubang la lasi laso puthak mili tum puthot Carbenglo autonomous council fan reveal tuni ba aso puthak review to pen anam amul pe kompensi laso sai bang ke to claim po tuni kusi ASDC hamra district committee hin ke puthot kachun pinia press hin pen itu chuni